Kad biste mogli da birate gde ćete živeti, koje mesto biste izabrali? Tropsku plažu? Kišnu šumu? Zemljište? Tlo pod vašim nogama možda se čini neobičnim mestom za život, ali je za neke savršen dom. Zemljište je površinski sloj zemlje. Izgrađeno je od neživih materija, poput stena i ostataka mrtvih biljaka i životinja. U zemljištu postoji dosta praznog prostora, ispunjenog vazduhom i vodom. I tu buja život. Pojedini organizmi su toliko mali da su vidljivi samo pod mikroskopom. Njih nazivamo mikroorganizmima. Milioni mikroorganizama mogu da žive u jednoj kašičici zemlje. U zemljištu su se nastanile i razne vrste insekata, zatim puževi golaći, obični puževi i crvi. Zemljište je stanište i većih životinja, kao što su merkati. Oni se kreću podzemnim tunelima i prave jazbine u kojima jedu i spavaju. Zemljište je dobro sklonište od letnje vrućine i zimske hladnoće. A životinje koje žive u podzemnim tunelima ono štiti od grabljivaca koji vrebaju iznad zemlje, ali ne i od podzemnih suseda. To takođe znači da se ispod zemlje može naći dosta hrane, druge životinje, ali i delovi biljaka. Još jedan razlog zašto je zemljište tako popularno stanište.